Помогай, Господи, дорогие, Ангелина, Сербская, миротворец и политический и духовный советник. Мы здесь находимся на князя Михайлова в Белграде и будем спрашивать у сербов, за кого бы они голосовали за президента, если бы они были русские. И почему? Давайте, пойдем. Извините, поможи Бог. Recite mi, ako biste bili Rus, za koga biste vi glasovali za predsjednika? Ne bavim se politikom, hvala. Ok, u redu, aha. Ako biste vi bili Rus, za koga biste vi glasovali za predsjednika i zbog čega? Ako bi ja bio Rus, šta? Aha. Pa ja jesam Rus, ja imam i rusko državljanstvo i slično. Bravo! Za koga biste vi, za koga ćete vi da glasate? Prošli put sam glasao za Putina, sad nisam tu, treba u martu da idem tamo pa ću da vidim. Ok, u martu. Za koga ćete vi da glasate i zbog čega? Pa za Putina. I zbog čega? Pa zašto je pametan. Hvala vam, kako se zovete? Zoran. Zoran, hvala Zorane, živjeli, idemo dalje. Za Putina. A zbog čega? Pa zato što ga mrze oni koji ne treba da ga mrze. If you were a Russian citizen, for who would you vote for president of Russia and why? That's a critical question. I don't know. This is a free country, Serbia. Actually, I don't know many things about Russia, but Putin. Yeah, why? I don't know. Only the man I know is Putin. What about you? Probably I vote Putin. Yes, why? Because I know only Putin. Za Vladimira Vladimirovića Putina. I zbog čega? Zato što je on najbolji i zato što je on lider slobodnog sveta. Amin. Putin. A zbog čega? Nema razloga, samo je Bog. Za Putina, zato što je zabranio peder. Pa ne razumijem se iskreno baš toliko u politiku, ali ne znam. Djelo mi da je Putin dobar. Putin? A Da. zbog čega? Moralan čovjek, poštuje svoju državu, odupire se zlim silama da kaže. If you were Russians, who would you vote for president and Putin. why? Oh, why? Because he's a leader. Because he's a leader. Who would you vote for? Tim je lidera? Lider. To Putin. Thank you very much. God bless you. U Rusiji Vladimir Putin, naravno. A zbog čega? Pa on izgleda kao Čed, ogroman. Giga. I would vote for Putin, I guess, Yes, why? because he is working to make Russia great. That's the thing he's doing right now. I'm from Russia. Ako biste bili Rusi, za koga biste vi glasali za predsjednika i zbog čega? A mi ne znamo ni Za ko je u Putina. ponu. A, zbog čega? Mislim mi dobro, gotivno. Bravo, vi? Također. Ako su bili Rusi, Jeste. a za koga da glasamo? Aha, za koga? Na kog predsjednika mislite? Aha, za koga? Ruske federacije. Za Pa koga? za Putin da bi glasali. A zbog čega? Pa zato što je bliži nama. Bliži nama Srbima nego Evropljanima gore, zapadnu Evropu. Za Putin. Bravo, zbog čega? Za Putina, jer je Putin, brate, znači ono, to pitanje se ne postavlja. Putin je Putin i nema šta tu da se napravi dilema, ali tako? Bravo, hvala vam živjeli. A vi? Pa Putina. A, zbog čega? Pa zato što Putin baca bombe. Putin je jedan naš čovjek. Samo jedan čovjek postoji. Ko je to? Pa znate sami, I zbog čega? zato što je najbolji čovjek. Amin, hvala vam, brate. Pa za Putina, naravno. Bravo, i zbog čega? Pa zato što je jedini koji ne pametno i nešto razmišlja. Koji menja sve Amerikanci, zapad i svetski poredak. Šta? Amin. A, okej. Šta? Još nešto? Pa nema, ja za njega od prvog dana. Nadam se da će da izađe, da će da pobedi. Verujem u njegovu pobedu. Who would you vote for president in Russia? In Russia? Yes. Yes, why? No, because it's our president. Putin is Putin. Why not? A po čemu?
because it's he almost... Могу по-русски, окей. Потому что он, порядка 20 лет, он уже у власти, и, пускай он там и остается. Он хороший президент? У нас нет других достойных личностей, которые могут сейчас быть президентом, поэтому, тем более, такая сложная ситуация, я думаю, что он это начал, пускай он это и заканчивает. Pa ja mislim sve najbolje o svim ljudima koji su stvarno odgovorni za našu odgovornost. Hoću reći, misle na odgovornost ljudi. Znači, hoću reći, oni su stvarno, svi ljudi koji su u politici imaju veliku odgovornost. I mi ne možemo sa tim da se sad kao obični građani nešto da mislimo, ali ja mislim da stvarno verujem da će biti harmonije pobediti. Za Putin. A zbog čega? Pa zato što je tu 100 godina. Ako biste bili Rus, za koga biste vi glasali za predsjednika i zbog čega? Za Vladimira Putina uvek. Bravo, i zbog čega? On je dugo na vlasti i jako mi je pouzdan. I jako mi se dopada kao ličnost. Bravo, zbog čega? Zato što je onako jak, ima čvrstu ruku, zna kako da vodi državu. Putin ja se kandiduje. Jesi, kandiduje se. Za Vladimira Putina. Zbog čega za njega? Šalimo se. Pa ne znam. Za njega zato što mislim da je pravedan. Ne bih da komentaršim u vezi Rusije, hvala. Izvinite, mogu da vas pitam nešto? Ako biste bili Rusi, za koga biste vi glasali za predsjednika i zbog čega? Samo za Putina. A zbog čega? Samo njega volimo i samo njemu vjerujem. Hvala vam, brate, a vi? I za Putina, naravno. Zbog čega? To je naš brat. Pa glasao bi za Putina, ne znam, Putin mi je odlična ličnost i on je, koliko po mojom mišljenju, ja sam trenirao judo, on je bio crni pojas u judo i stvarno pošten čoveka i šta je uradio uopšte ovako. I već je duže vreme tu i radi šta treba. Mislim da je dobar lik. From Holland. Not for Putin. No. Yeah. It's not ID Putin. No. It's like from. In this country, it's always learned like Putin is bad. So yeah, that's. That's like programming. You don't even know why. Yeah, it's like. Yeah, I don't know. And you? Oh yeah, not for Putin. No. A zbog čega? Pa zato što je Putin. Putin je Putin, jedan jedinstveni, šta da kažeš? Wonderful question. I will vote for Putin. Yes? Because I only know him. Because their media only represent him. As a Turkish people, we only know him. So that's why I vote for him. But do you like him? Why would you vote? No, I don't like politicians actually because they're all. What do you think of Putin? Putin is an angry man. He should be. He should drink some tea to be calm. That's all. You've seen him Maybe in next year I will be a politician too in Turkey. So I don't want to talk because his politics about Ukraine or the other countries. 10 years ago, he had an argument in Turkey too. He a little bit aggressive, but that's all. All politicians are a little bit angry, but Putin has got a more angry. That's all. That's all my ideas. Oh, that's a tough one. I think in the current trajectory, I would still go with Putin. Why is that? I think in the current situation, we need someone with experience, someone who knows how to play the game. And I think things are too volatile right now, and Putin's a guy. And where are you from? New Zealand. Ako bismo bili Rusi, Nast, slabo. Za Putina? Zbog čega? Ima lično. Za Putina zbog mira u svetu. Zato što on održava mir, bori se protiv Zapada, da održi tradiciju u Rusiji i tradiciju pravoslavnog naroda. Ja i ne znam ko je kandidat u Rusiji, tako da... Na primjer, Putin je kandidat. Pa za Putina bi. A zbog čega? Pa zato što je, ne znam, zato što je drži do sebe i ozbiljan je kandidat. Bravo, hvala. A vi? Pa ja iskreno isto ne znam drugi političare u Rusiji sem Putina, ali on mi je nekako baš jaka karika, nekako mi je moćan čovek i čini mi se da njegova politika ispravna.
Putin i samo Putin. A zbog čega? Zato što je čovjek dobar jednostavno, znači, majke mi, Rusija najjača, Rusija, majke mi. Bravo, hvala vam, a vi? Isto. Slažem se sa dečkom, da. A šta mislite o predsjedniku? O predsjedniku Putinu. Da, najbolje. Bravo. Ako biste bili Rusi, za koga biste vi glasali za predsjednika i zbog čega? Za Putina, brata našeg. A zbog čega? Pa zato što je doživotno predsjednik. Putin, brate, KGB, ba to. Najjači. I think Putin. Yes, why? I don't know, I just like him. Yes, where are you from? From Turkey. From Turkey. Yes. You don't know why you like Putin? No, actually, I like Putin's politician, you know, some decision for the Europe and for the Black Sea like this. For that reason, I prefer Putin, for example. My father always, he lived in Russia, so he loves Putin and we love Putin too. Yes, where are you from? Libya, North Yeah. And you? All, we are Libya. But who would you vote for president in Russia? Putin? Yeah. Why? No. You don't know why? He also respects our Yes? We are Muslims and he respects Muslim and he's with Palestine, so free Palestine. Joj, ne znam. A šta mislite o predsjedniku? Putin. Jel? Najjači je Putin. Jel? Da. Lep, zgodan, pametan. A vi ste Srpkinje, jel? Da. Ona je iz Crne Gore. Crnogorka. Ako bi bio Rus, za koga bi glasao? Pa vjerovatno za Putina. A zbog čega? Pa zasad šalje pravilnu sliku u svijet. Ovo što on radi je, mislim, ispravan način kako treba da se radi. Biste vi bili Rusi, za koga biste vi glasali za predsjednika Ruske federacije i zbog čega? Pa ne znam. Pa za Putina. Za Putina, zbog čega? Zato što je tata. Najbolje je. Pa za Putina, Pa za Putina, ja ne znam drugog predsjednika osim Putina.